Danas rangiramo 20 evroligaških pojačanja. Izdvojio sam neke od najzanimljivijih pojačanja po meni, a ako želite vidjeti par dva, lajkujte ovaj klip. Kao što vidite imamo 5 kategorija. Najbolja kategorija je Game Changer, igrač koji će svojim prisustvom odmah podići tim na neki drugi nivo. Vrhunska akvizicija, solidno pojačanje, upitnik, to mi je kao može da bude u nekom slučaju dobro pojačanje, ali veoma upitno i veoma moguće da to neće biti. To ćemo malo više razjasniti. I posljednja kategorija je zašto. Ne moramo dodatno objašnjavati. Po redu. Pa, možemo da krenemo od Partizana, po ovom nekom našem redosledu. Prvi igrač koji imamo na listi je Kyle Allman. Mislim da je čak i Kyle Allman bio prvo kao zvanično pojačanje. Mislim dalje klub nije ozvaničio, ali on je sigurno novi igrač crno-belih. On bi mogao da objasni ovu kategoriju upitnik. Jer po meni Kyle Allman može da bude neko ko će veoma da iznenadi, ali može da bude težak bust. Tako da, ne znam, još jedan igrač pored Karlika koji nema neki najbolji šut za 3 poena, stavit ćemo ga upitnik. Može da ima vrhunske utakmice da će da promeni skroz tok utakmice, ali može da bude i katastrofa, ali ne znam, neki 50-50, vidjet ćemo, nadamo se će biti dobar. Sljedeći je Nikola Tanasković, kapitan budućnosti i bivši igrač crno-belih. Sviđa mi se ovo pojačanje, srpski igrač koji poznaje domaću publiku. Ne bih rekao da je vrhunska akvizicija, naravno. Mislim, sad može da bude, može sve nas iznenadi, ali stavio bih ga svakako u solidno pojačanje. Dobar defanzivac, možemo više o tome da analiziramo u nekom drugom klipu, da sada ne dužimo. I sad se prelazimo na večite rivale, na redove večitog rivala, to je Crvena zvezda. Chris Jones, on je ozvaničen. Iskusan evroligaški playmaker, stiže, neki kažu kao zamen za Cody Miller-McIntyre, ja ga baš i ne vidim kao zamenu za Codya, nisu mi slični igrači. Chris Jones mi je više point first igrač, Cody je više bio asistent, mislim, najbolji asistent Evrolige. Ali veoma dobro pojačanje i uz nekog playmakera, pored njega koji će da bude asistent, može bude veoma dobro. Nije mi game changer, ali vrhunska akvizicija. Sad idemo jedan trač, Alessandro Pajola, pominje se kao potencijalno pojačanje. Italijani su ga već preselili u Crvenu zvezdu, znamo da ga Teodosić veoma gotivi, ali mislim da li je to sad razlog da ga dovede, to mi se nikako ne sviđa. Ako je Alessandro Pajola pojača Crvenu zvezdu, ne, čak i statistika, 4 poena, 4 rezidencije, 2 skoka, mislim, za stranca katastrofa, jeste klasičan playmaker, ali nikako, ovo je prvo bust kategorije, zašto, i nadamo se za Crvenu zvezdu da se taj transfer neće obistiniti. Sad idemo opet na Partizan, još jedan transfer koji nije ozvaničen, mislim da nijedan transfer nije ozvaničen u redovima Partizana. Kevarius Hayes. Kevarius Hayes mi se mnogo sviđa kao pojačanje, iskusan, odličan defanzivac. Sad, nivo iznad mi je Bruno Fernanda, ali opet mi nije taj nivo da bude prvi startni centar nekog evroligaškog kluba koji želi da bude u top 8, koji ima visoke ambicije. Ali sad vidjet ćemo Tony Džakiri, Geoffrey Lauvergne i Kevarius Hayes, ne znam, centarska linija koja baš i ne obećava, možda ima neka ta druga, možda Partizan želi da imate neke takozvane đubretare na poziciji centra, ne znam. Vidjet ćemo, uz još jednog pojačanja na centarskoj liniji, što je veoma teško da će doći. Ako je startni centar, solidno pojačanje. A ako je backup, vrhunska akvizicija, stvarno, mislim, retko može naći boljeg rezervnog centra, ali mislim da će biti startni centar, tako da ćemo staviti solidno pojačanje, ali može da bude, da iznenadi sve i da bude vrhunska akvizicija, ali neka bude za sad solidno pojačanje. Sad, selimo se malo iz redova večitih. Idemo na Olympiakos, Jean Montero, prvi game changer, čovjek, nevjerojatna sezona, šta je radio sa Valencijom, glavni igrač Valencija, još i mlad igrač, svi su mislili da će otići verovatno i u NBA ligu, nije, došao je u Olympiakos i mislim da je to jedno vrhunsko pojačanje i jedan game changer. Zatim idemo i za Cody Miller-McIntyre, znači playmakerska linija za sada Jean Montero, Cody Miller-McIntyre, Thomas Walkup
i Corey Joseph, ok, različiti igrači, svako radi nešto svoje, možda se tu nešto i promeni. Čuo sam da je Thomas Walkup na izlaznim vratima. Cody imao jednu odličnu sezonu u Crvenoj zvezdi, stavit ću ga kao vrhunsku akviziciju zato što mi se baš poklapa u ovaj tim Olympiakosa. Idemo na prvo pojačanje Željka Obradovića u Panathinaikosu. To je Mustafa Fall i to je jedno pojačanje koje niko nije očekivao da će direktno preći iz redova Olympiakosa u najvećeg rivala. Retko se to dešavalo. Mustafa Fall ima jednu tešku povredu, dugo je bio van parketa. Ne sjećam se zadnji put kad sam ga i gledao na parketu, ali kada je igrao bio je jedan od najboljih centara u Euroligi. Sad koliko će ta povreda da zavisi, ne znam. Može da bude jedna vrhunska akvizicija, ali zbog povrede stavit ćemo ga u solidno pojačanje jer je pod upitnikom. Idemo sada na Bayern München, to je Dwayne Washington. Mislim da je dobro za Partizan što se rešio. Što je Dwayne napustio klub. Mislim da je Bayern prava sredina za njega, da imaće loptu u rukama, opuštenu jednu franšizu gdje rezultat nije baš nekom prvom planu, nema tolikih pritisaka. Njega vidim kao, mislim da ga i oni vide, kao nekog novog Carsona Edwardsa. Nešto možda treba da bude Xavier Rayton-Mice ili Spencer Dinwiddie kad je došao, ali nije uspjelo. Mislim da je Washington više igrač koji može da bude sličan kao što je to bio Carson Edwards. Sada će biti prvi strelac Euroligije veoma teško, gotovo i nemoguće. Mislim, nije nemoguće, ali da je bilo koji drugi klub, da je neki tim koji pretenduje za euroligašku titulu, ne bi ga stavio u neku vrhunsku akviziciju, nešto tako, ali za Bayern München mislim da je Dwayne Washington vrhunska akvizicija. Sad idemo na Olimpiju Milano, Devon Hall, vraća se u klub iz Fenerbahčeja. Sad, odlično pojačanje, ali ugovor 2 miliona po sezoni. Za Devona Halla mislim da je to stvarno previše i samo zbog tog ugovora, ne znam, to mi je veliki upitnik. Da Devon Hall bude glavni igrač, nije mi, on mi je više neko kao iznenađenje kao što je bio u Fenerbahčeu u onom play-offu, ali ne znam, samo zbog tog ugovora stavit ćemo upitnik. Mislim, odličan igrač, ali preplaćen, veoma preplaćen. Sad druga strana, Alec Peters, krađa Olimpija Milano. Bile su i priče da su navijači Olympiakosa upadali njemu u stan, da su mu pretili da ne smije da napusti klub, koliko je bitan. Nije želeo više da bude u senci Saše Vezenkova, razumljivo. Samo nije razumljivo zašto, na primjer, Partizanu bi legao Alec Peters, bio bi vrhunsko, top pojačanje, zašto nisu, da li su možda i jesu reagovali, možda Olimpija, nije to neki ugovor veliki, mislim da je ispod 2 miliona, ovo je odlično pojačanje za, možda je pretjerano game changer, ali vrhunska akvizicija, game changer, to mi je između ta dva, ali za sad stavit ćemo vrhunska akvizicija, možda ćemo nešto promeniti dalje. Idemo na Carsona Edwardsa, Žalgiris. Ostao je bez Silvana Franciska, verovatno žele da Saben Lee i Carson Edwards nadomeste njegove poene i sve, ali nisam neki fan Carsona Edwardsa. Imao je jednu vrhunsku sezonu kad je bio najbolji strelac Euroligi u Bayernu, ali nisam neki ljubitelj. Ova sezona, očajna sezona u Virtusu, možda mu nije legao Duško Ivanović, ali ne znam. Naprimjer, da smo prošle sezone radili i da smo stavili upitnik Carson Edwards za Virtus, to bi bio pun pogodak. Tako da mislim da ćemo i sad staviti Carson Edwards za upitnik. Vidjet ćemo šta će. Može bude i game changer na kraju. Znači, ovaj igrač koji može bude, gdje god da ga stavite od ovih 5 pozicija, mislim da je ok, ali ja bi ga stavio upitnik. Nisam fan neki igre Carsona Edwardsa. Sljedeći je još jedan bivši košarkaš Partizana, Sterling Brown. Veliko obeštećenje, spominje se $500 miliona da je platio Žalgiris za njegov potpis. Sterling nakon vrhunske sezone, jedna razočaravajuća sezona, jedna, mogu da kažem, očajna sezona. Odlično je krenuo, posle odlaska Obradovića kao da se malo poremetio, ali prije toga imao je njegov govor tela, mislim, nije sviđao tokom cijele sezone i sada u play-offu, tokom time-outa, to njegovo nezainteresovanost, imao je neke komentare isto glupe, to može bude veoma rizično. Mislim da navijači Žalgirisa neće isto mnogo trpeti. Stavit ćemo ga neko solidno pojačanje, ako bude zainteresovan i da igra odbranu. A kada je zainteresovan i da igra odbranu i da igra napad, on je odličan i defanzivac i napadač.
ali jednostavno, opet dobro mi je što ga se Partizan rešio, ali može da bude dobro pojačanje za Žalgiris. Idemo na Valenciju, TJ Shorts, game changer, loše se sezona u Panathinaikosu, ali mislim da će da vaskrsne u Valenciji, da će imati totalno svu slobodu i manje pritiska i svega. I da može bude onaj stari TJ Shorts iz Pariza. Idemo na Efes, Dario Šarić. Povratak Darija Šarića u Evropu. Zadnjih godina veoma loš u NBA ligi, ali igrač koji može da igra evropsku košarku i koji stvarno može da bude jedan vrhunski igrač. Sada teško je gdje staviti, nezahvalno je, ali mislim da Dario Šarić da je to jedna vrhunska akvizicija, ali ne bi me čudilo da bude boost. Znači ne bi me čudilo da bude totalni boost, ali logičan potez Efesa i mislim da je to dobro pojačanje. Silman Francisco, još jedan game changer. Još jedno pojačanje Asvela, Bod Kač. Možda mnogima vama nije poznat igrač, ali jedno vrhunsko pojačanje iz Evrokupa. Igrač koji je veoma podsjećan na Isaka Bongu. Čuo sam da se Partizan interesovao za njega i da je čak i bilo tu trci sa Asvelom za njegov potpis. Odličan potpis Asvela. Nije domaći igrač, iz Južnog Sudana je. Dolazi iz domaće lige, mislim da potpis iz senke, tako da bi ga čak stavio u vrhunsku akviziciju. Jedan potpis koji nije gotov, ali čisto sam morao da ga prokomentarišem, da ga stavim u zaštitu Jaime Pradilja. Real želi da plati 1,5 miliona obeštećenja, to se spominje, da mu spominje se 11 miliona ugovora za Jaime Pradilju, tu je sa Pajolom na dnu. I za kraj imamo dva pojačanja, Fenerbahče, kluba čiji mi se prelazni rok možda i najviše sviđa do sada. Zvanični su njih dvojica Marcus Bingham, koji je jedna vrhunska akvizicija, igrač koji me veoma podsjećan ne samo po stilu igre, ali dobro i malo po stilu igre, na Kabengelea. Dolazi iz Unixa, mislim da može da bude fantastičan, jedan od najboljih centara u Euroligi. Opet večeti ništa nisu radili, ali dobro. Bingham bi stavio tu, da, spominju se još Shane Larkin, Shavon Shields, odličan prelazni rok na ovu veću ekipu koju imaju sa Horton Tuckerom i mislim da je Fenerbahče ozbiljno kuva. I za kraj još jedno pojačanje, mislim da je ovo bio čak i prvi zvaničan potpis u Euroligi, Trent Forrest, mnogo klubova se borilo za njega, među njima pominje se i Crvena zvezda. Odlična sezona u Baskoni. Baskoni je imala veoma lošu sezonu, ali Trent Forrest, kao da kažemo da je bio jedna od svetlih tačaka, ne bi ga baš stavio možda u vrhunsku akviziciju. Pre bi ga stavio neko solidno pojačanje, ali ne bi mu čuo da bude dobar, ali opet treba uzeti minute, pogotovo ako dođe i Larkin. Imamo tu i Veda Baldwina, Tucker, sad tu i Trent Forrest. Biće mu pakleno da se snađe. Ne znam, ne bi me čudilo da možda i čak i promeni tim zbog nekog manjka minutaža. Kako vam se čini ova lista? Da li biste nešto promenili? Ako želite part 2, lajkujte ovaj video, tako da vidimo se u nekom sljedećem klipu.